ungibingelele nje nginamukele kuyona i-YouTube channel yethu noHlonzakhulu isi-update TV. Ubingelela wena usandwa nyembe ungambizi ma-solution mathini bafethu nani nazi ukuthi angilutho ngaphandle wena ngakho ngihlezi ngisithiwa phambi kwami ngithi nje ngiyacela kakhulu ukuthi ningeseke, ngiyacela mangabe ungaka-subscribe kuyona le channel uthatha leli thuba namhlanje ulisebenzise ucindezele lo button elibomvu subscribe uphinde press bell mangabe ufuna ukuthi ifoni yakho ikunotify noma ngabe ngi-upload video ngaphandle uchitha isikhathi sakho masingene ishiyo namhlanje siyazi ukuthi bafethu kulezi insuku kusaqhubeka inkulumo lapha mayelana nengoma okufanele ihlukanise unyaka njengoba sazi ukuthi Owen Ndlovu wavelwa imisansi i-top 10 yokhozi noma besethatha icala elisenkantolo. Kuyavela ukuthi mangabe luwina leli cala yobe sethola imali engango-300 million ezobe iqhamuka ukhosini njengoba iMichael Owen production ivezile ukuthi ngonyaka ibeyenza imali engango-100 million mangabe iyenzile lolu hlelo lokuvotelwa kwabantu. Ivezile ukuthi lokhu yagcina ukuthola imali ngo-2016 then from 2017 up until 2019 ayibange sayithola imali ukhozi labe selishintsha uline wokuvota. Kusho ukuthi-ke mangabe luwina icala-ke ukhozi lobe selibuyisa yonke leyo mali njengoba injalo iwu-300 million. Bafethu asazi ukuthi iyozala nkomoni, sifuna ukubona isiphetho nje kuphela kodwa izindaba uzosithola kuyona le channel ukuthi ngabe kuqhubakalani. Kanti futhi nabaculi bebesehlule nezingoma ezohlukanisa unyaka i-top 10 nabo babiziwe emhlanganweni obe useThekwini ngoLwesihlanu bekuyi-secret meeting basayiniswa nje lapha amaphepha ukuthi kungabikho noyedwa ovizayo ukuthi-ke ukuthi bekudingidwa ngani ngoba bekhuluma udaba olubucayi kakhulu. Kodwa bafethu-ke izindaba ziyaziphumela nje kuzophuma ukuthi ngabe bekukhulunywa ngani. Wena hlala nathi kuyona le channel uzosithola zigcwele izindaba zishisa, ziyosithola nje ziphuma ngalo lelo langa ukuthi ngabe bekwenzakalani. Qinisekisa nje ukuthi uyasubscribe upress nebell uyokunotify ifoni yakho uma ngifake ivideo kuyona le YouTube channel yethu. Bafethu namhlanje angimode kakhulu ngiyaphela khona la